Ja sam ima 2,50 svi. Čuvaj ste sad naš oci. Bojić nam je kopač, Bojić nam je kopač. Ovo je sve rani miga. Stivi. Evo da bravo. Bravo, stari. Jebem ti gol. Da. Vidi se da je brat odgovori Kormanić. On ti juče sjedio tamo na stepenkama, duže ovaki. Bolo me kurac. Kakva kidara. Sutra, 12:00 kreće upisk. Tam prije turnira. Vino, stavim Sad da pa. Ja navijam za slavu. Bolje ti je. Sidi kusura sad kao Slavonija. Nešto je Ti sve. Da sutra kreću. Da. Otvoreno trojera, Gorica vodi protiv Ljubom za puno veće, rezultata Mida nema, pogodak je posljeda igrač broj 44, Filip Bojić. Do 9.7. Da neće se upisati. Drame. Sljedeća 3 dana sam tamo a to ti je Kako mi je ispalo? Nije ispalo, ne spuštio u glavu, sudac je Gorica je povećava rezultat na 2:0, a pogodak je postigao igrač broj 44, Filip Bojić.
Za pakrat. Ja sam skide prepametan. Tak. Najbolji sljedeći. Ti tvoj Zabi gol. Ajde, izgubite. Zabi gol. Zabi gol. Kasno ćemo gulaj. Ne, zašto mi se kaže, slomi nogu. Se da ima tepora uleti. Ko imen, da. Bravo Mari, nastavi dalje. Bravo. Enka Hajduk pakla. Ne, Enka Hajduk, Hajduk. Hajduk. A ti za Dinamo. Sad igraj. Pa ne, to je... Nisam vidio koja. Ide van, ide van, zagradi, ide van. Ha, teka.
Ja bio za Real. Da je Kropo ne pobjedio Liverpool. Na sreći. Pobjedio je. Na kojem terenu igra Slavonija? Pa A i B sam igraju na terenu 1, a C i D. Evo gola. Nismo sad dolu krenemo tako. Što ću dolu? Pa, imaš vodi. Osmi jednak. To mi najbolji prijatelj. Najbolji. Koji me slomio na utakmici. Najbolji. Možete, lećeš odavde Isusa. To je evo sad. Kako se zove taj tvoj prvi? Gorica vodi 3:0, a pogodak je postigao igrač broj 44, Filip Bojić. Znam, ali trener je napravio da tima 2010. Bosna 2009. Ja tam je 2010. Kako se zove se Gabriel, trener za Vidovce? Oni smo iz ove Slovica. Ivane. Zamisli, zoveš. Romeo i Već su mogli biti ne, ovi su svi. Još imaju onda Nije to srce, to je Samo si došao Srbija, gdje je Vidovce. Hvala. Da, ajde sad dođe. Ne bi ja išao. Šimiću! Daj. Ajmo se isto bija Ej!
Nogometni klub Lipnik 1925 i nogometni klub Dinamo Vidovci Derviševa. Gorica vodi 4:0. Pogodak je postigao broj 24 Zeba Ante. Na terenu 2 završa utakmica između Žitara i Slavije, broj 1, rezultate 0:0. La mota. MNC.